Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion pasada hita kurta martonggo hita. Am Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa nogori atas. Inogori atas piham duhor doham itongah-tongah nami. Sanggah dilo-dilo hanami hubamu. Ibagas tenger niuhur. Bani ganup panorang bani ganup situasi di paraguluhan nami. Bani panorang soboto ni bagas nasyol ipukah kanami paraguluhan nami. Holong atimu. Torang iham ura papikiran nai marhiti hatamu. Asi barang hape tongon Tuhan. Si horjawan nami sa ganjang nyaron. Boy ibagas malas niur hanami. Janah tetap ibagas sondang ni hatamu na mapasing in. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami yun. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panurang sugot nerion. Nabu isisihan nami marhiteho ni channel YouTube on. Regapan sigano pari bata bani panurang sugot nerion. Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Ay matar surat bani buku Hagai bin Dusada ayat 14 na makatahon sanon. Jadi ipuhoy Jehovah ma tondui ni si Serubabel, anak ni si Sealtiel panraja di Juda. Apa tondui ni si Joshua, anak ni si Josadak, si tua ni Malim ai. Apa tondui ni Haganup sima-sima ni bangsa ai. Gabiroh be masidea makorjay horja bani rumah ni Jehovah Zebaut naibata ni sedea ai. Totu pengalaman ibagas pergoluhan ta sigano pari gatilo jupah kita tene duita adong janah naporlupe adong tapi lang margole pangahap artinya ay langadung na mangujur atape na manggerakon hita laho makorjahon barang ahape ibagas guluhon. Ujung ni pitah rayo dohasa. Bapena nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ang godom majupah masonay seduhala ni adong nakurang gabelang tarhorjahon hita barang ahape ibagas guluh taon hira-hira ahadu na ipinday hita. Ijon ma porlu ni tene. Bani panorang situasi nasonay, lang margole, langadong tene, niat atape langadong sihol niuhur, banin adong duhapeni, na mangunjar uhurta, atape na mambere panotap hubata, ase marguguh kita, janah marsemangat, janah puho tunduita laho makurjahon atap maparayak ahape bani panorang sogot nerion. On mahuma nagabe singat-singat bata. Bahasa bani panorang ijia pe onggado idopa kon bangsa Israel bani panorang ijia. Sanggah siolma ipukah sidea laho pajong-jong kon rumah panumbahan na i Jerusalem ay. Domanamin ipajongjong sidea pondasini tapi gabisoh do use horja ai halani gap sidea pajongjong kon rumah ni sidea sendiri ai maase gabi roh singat-singat ni na bata hubani bangsa in jana ibahin krisis ekonomi itongah-tongah ni perguluhan ni sidea tapi do ipasingat ne bata use marhiteho ni krisis ekonomi ai gabe ipuhoy na batama tondui ni si pembubay ni sidea ay ma si Serubabel selaku raja bani panorang ijia si Joshua selaku situa ni Malim ijia sonay age pakon haganup sima-sima ni Israel bani panorang ay janah marhitehon ni na ipuhoy na bata tondui ni sidea gabe sauhur masidea lahu pajongjong kon use rumah panumbahan na sopat sagang
pembangunan ni bani panorang Ijia. Natotu humbani pengalaman ni bangsa Israel bani panorang ni pangidangyon ni Nabi Hagai on. Dapat kita sadaripun ibagas parguluhanta. Bahasa porini petongon dong masirsir haganup na adong bata ibagas parguluhan taon. Boydo hapeni ay lang patubuh malas nyihur atape lang parohkon guguh atape malas nyihur bata lahu makurcakon horjatta si ganupari anggo lang puho tonduita atap lang ipuhoi nay bata tonduita lahu mangida horja na siol si paraya konta ibagas goluta si ganupari atape nagati isobut kita tene anggo langadong semangat bata laho maparayak korjata si ganupari ay maase maningon do hapeni adong bata tetap semangat ibagas perguluhan ta si ganupari ase butuh kita ahasi horja hononta ase butuh kita ahasi parayakonta ase butuh kita ahasi bahenonta jana ase ibutuh kita aha nagabi prioritas na parlobe si horja hononta ibagas guluhta si ganupari tottu bani panorang sogoton do maibutuh kita ahado nagabi prioritas ni horjatta sadarion aima tene parlobe mahita makorjahon hatani naibata makaguluhkon harusuh ni naibata aima nagabe prioritas bata ase porini ape horjatta na siol-siol jahonon ta sa ganjang niarion maningon semangat na parlobe aima semangat laho membakuhon makorjahon hatani naibata natotu anggodo semangat kita bani panurang sogoton makorjahon hatani naibata totu horja nalegan ai petene martambah-tambah do semangata ibahen naibata songon bani bangsa ai bani panorang pangidangion ni Nabi Hagai ay maase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus anggo sihol dohita ibagas parguluhanta sa ganjang niarion totap tenehita marmalas nihur makorjahon sagala horjata jana boy torsa haganupan horjata si ganupari dingat kita maningon parlobe do ijalohita semangat na kumbani na bata maningon na batado na mamuhoy partunduyonta ase ibagas semangat na kumbani na bata ay marhitihon na ipuhoy na bata tunduita ijay matene iberehita guguhta pikiranta uhurta rossi sinadonganta homane laho makorjahon natang si jengisan natang sidiaran bahen hasasaut ni hata ni naibata ibagas pargoluhanta si ganupari alani ay ibagas minggon bubay do humani hita hubani minggu pelajar totu marhitihon ni hata ni naibataon pe ipasingat do humani age hubani haganup ni ombahta barang hujape si hol malanjut barang hujape si hol meneruskan pendidikan ni maningon adong do tene parlobe semangat na baru maningon puhodo tondui na humbani na bata asiboy tene porini petongon songon na mahol atape lambin meningkat mapendidikan tapi anggo tetap do semangat tene semangat na humbani na bata ay do humani nagabe bohal lahu melanjutkan pendidikan na lebih tinggi use ase selamat ubani haganupan nyombah nami pelajar selamat melanjutkan pendidikan ni jana selamat manjalo semangat na humbani ne batama tongtong ibagas pendidikan ni sonai age ibagas parguluhan si ganupari jana haganupan orang tua pe lambin marsemangat mahumani laho manukol-nukoli rossi laho mambuhali haganup nyombah ibagas na laho melanjutkan pendidikan sonai age ibagas na makaguluhkon hatani naibata amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa
marhitehon ni hatamu, ipoheham tongon tonduy nami, gabi martambah guguh, martambah malas ni hurban nami, laho pasaut kon sura-sura ni urmu, ibagas parguluhan nami si gano pari. Halanyay Bapa, songon bangsamu na parlobiin, na maningon parlobi do hape, mapardiate, parjongjong ni rumah panumbahanmu, sonay mahumahan nami, maningon parlobi do ipajongjong hanami, guluh nami, gabi yanan pertongguan ben nami, gabi galangan na mangguluh hubamu, ase lambin talar matongon Bapa, bahasa prioritas atau penaparlobe sihon cahonon nami, ibagas guluh nami si gano pari, aima makorjahon harosuh ni hurmu, domu hubani hatamu nama passing in. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan mana mirapakon tongko namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persoran ni tunduy na passing ma, namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras pabata ganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marakhir pekan mahita, jana selamat pasirsirhon, aha na perlu bani nyombahta, ibagas nalaho mandopakon minggu pelajar, sona age ibagas nalaho melanjutkan pendidikan ni, jana Tuhan tama tongon na tetap mamasu kita. Shalom.